继续来看外国的文化，这是西班牙建筑大师高第的代表作品《巴特罗之家》，一项列做世界遗产。这马是开上一个代票来整修，佮重新对外开放，随吸引大量的游客去参观。这是西班牙巴塞隆纳的巴特罗之家，是建筑大师高第的代表作品。曲线注定加波浪形的阳台，一个缤纷色彩的马赛克泰路表面，规栋建筑物有着囡仔的趣味加现代设计。伊背后的建筑物景观也真水，建筑物背后立体加空中花园破损的部分已经修理好势。波浪形栏杆、大门加马赛克泰路，拢恢复到1906年第一遍大修好了的情形。Sabíamos que habían muchos elementos de colores laterales entre cristales y cerámicas simulando como una enredadera o flores, o sabíamos que el patio en el que estamos, que también ha formado parte de esta intervención, pues tenía unos elementos originales que habían desaparecido, como esta gran pérgola. 巴特罗之家起伫咧19世纪，天台用菱的菱骨做设计主题，又搁互人叫做菱之厝。自外壁到内面装潢，拢展现高第对自然加生活教义。这栋建筑物伫咧20世纪初期时阵捌整修过，这几年经营团队开始修理有歹去的所在。The restoration of the back facade of Casa Batlló is one of the most outstanding discoveries we've materialized so far, because of the negative of what we had before and what it looks like now. 建筑物后壁甲埕修理好了，伫6月中对外开放，真侪游客是专工来看的。公视新闻张锡芬编辑。